umuririmbyi yavuze ngo imiraba yo gukuraho ijambo, ibibazo byo gukuraho ijambo ukamushiriya ukaba amatopo, imiraba ngo yo gukuraho ijambo. Ariko na Imana duheze Imana yacu kongera duheze Imana yacu icyubahiro. Asifiwe sana. Nukuri bene data nababaye igihe bariko baririmba kaza mbona abantu bari ku matelefone, ndavuga ngo suko abantu batahuye icyabazanye, timukaza munyagwa amateraniro, titukaza tunyagwa twateye intambwe zacu twaje ngo tunyagwa amateraniro, wamuze gusushike wamushikire bene, timukaza munyagwa amateraniro. Lobrizala Amen. Ngao Patri, ngao now. Dutange haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes. Tuzamura ibiganza. Hallelujah. Hallelujah. Salta preta vela ricanda la cross. Niriwe ku ishuri tahandushe. Natonze kuva mu gitondo saa moya. Kuva mu ishuri 16:20. Narindusha. Ariko ndavuga ngo Mana ngiye gusenga nta kintu ndameze neza. Ariko Imana ishimwe kuko meze neza ubunya. Tuzamurere ishimwe. Hallelujah. Meshandela. Haleluya. Hallelujah, hallelujah. Tuzamure ibiganza dutange Hallelujah. haleluya. Mani bahereza umugisha n'ibyo hasi. Niongeze zibiri pastor. Dofa. Niongeze zibiri cyangwa zitatu. Bari Bwana asifiwe. Amen. Nego aduhagurukishe. Kaniongere zitatu gusa. Tumara twicare duha Imana icyubahiro tuzamuye ibiganza. Bwana asifiwe sana. Soyez les bienvenus. Mani bahereza umugisha. umuyobozi wa gahunda kumva kano kanya gato tugira ubwoba sinzanica gahunda sinshobora. Ndashima Imana ku bintu bitatu kandi nihuta. Ikintu cya mbere ndabivuga mu magambo adasiguritse cyane, ikinini muri byose nicyo nza gusigura cyane. Ndashima Imana mu minsi yashize habaye ikibazo twagiranye umwaka n'igice, turasengesha, nageze nihayira abandi ngo je sinza ngenda nsengesha, narasengesheje ku buryo nari nsigaye nsezera abana ngo ngiye kuraguza, ndi imbere y'Imana kababwira ngo ngiye kuraguza Eric urabizi. Narasengesheje ngo habe mu kwezi kw'icumi niba ntibeshe, nari ndi kumwe n'umugabo ni musaza wanje ntawe ndi kubona tiyateranye. Uwo munsi niwo munsi twasubijwe kubera ko bari bagize iminsi bambwira ngo birabaye. Uwo munsi sinabyizera, iwe agerana kure, namubwira nti nyabura ntukazugira amarangamutima kubera tuvukana. Yamagera kure arambwira ngo ntituri kumwisha w'umwaka ngo 2025 ngo mu mezi ya mbere ngo y'umwanje ngo witegura igisubizo. Ndizera ariko ngo mare kwizera ngo waje kuba mu kwezi kwa gatatu ku munsi umwe turasubizwa. Haleluya. Imana ibikoze ikintu kinini sinkivugaho birebire, sinkivuga no mu izina, abakizi barakizi kandi ni benshi bakizi kandi mwese mwaragisenge ko sinari nkiryama sinari nkibona ikindi mugira Imana. Ikintu cya kabiri ni ku munsi wa lendi kuwa mbere ntacyo nkuvugaho. Imana yaritamuruye, Imana iraza turayibona n'amaso yacu, turayibona
turayibona nta bisobanuro nabyo mbifiteho, ntacyo mfite nsobanura kubera ko buri abantu bahuye n'ibyabo abandi bahura n'ibyabo, ariko icyo nshima Imana nuko itaretse ngo umujinya wa Satani utibuka uko wari waje kugira ngo ino saha tukaba twagize gusikiriyo kimwe kiriya nyine cyari gisanzwe. Mumpera Imana icubahiro, Imana yo mu ijuru ishimwe. Imakire karanyumva cyane, niwe narangije nawe arandangiza. Imana yo mu ijuru ishimwe. Icyanyuma ariyo mpamvu nyamukuru ibindi narashimye, kandi mushobora kwibaza ngo kubera iki naje gushimira hano, nuko dabora abayumbe nibo bamfashije gusenga. Icya kabiri, icyo cya gatatu ngiye kuvuga kirareba abayumbe. Nigeze kugira umutwaro uramvuna urampetamisha wo gusengera abayumbe. Bavandi, twigeze kugira abayumbe babakene hano, umushumba arabizi, bari bashonje, bari bambaye nabi, ntibagiraga icyo kurya, ntibagiraga icyo kunywa, bageze bavuga Imana ikabavugiramwo, ukananirwa kwizera ibyo bavuze, ukaba wotekereza ngo ni inzara, nkababara bagashorerana, bari bavuye mu masengesho, Imana yavuze, bakagenda bakifunda nk'ahantu bakarya, bahanura Imana yabakoresheje tinjalayi, baje gushaka icyo kurya. Ngendana umutwaro, ndababara, nsenga uko nshoboye, ngasenga nkumva nzandira. Umunsi umwe Pasiteri Sunzu yigeze kumbwira ati tukazurira kanisa rifite nyiraryo, rigira nyiraryo waruviriye ibyuya arapfa ku musaraba. Numva arasa nkahansubije, ariko nanone ka kantu gakomeza kangendamo, ngo mari Imana irasubiza ndibagirwa. Ngo haba umunsi nterana, sinzi ndaja gukabya nimba ryari ijya mbere cyangwa ari rya kabiri, hano mu gatatu ngo na materaniro y'abayumbe, mbona imodoka ziragare, mbona kamera ngo niza abayumbe, mbona abayumbe bambaye neza, abayumbe bari smart, ashobora no kuvuga ukavuga ati uyu nguyu ndanzara afite n'umwuka umuvugiyemo. Numva ijwi rirakomanze muri je, ngo uribuka ko wabisengeye, ndikawusha. Buracu undi munsi ngo ngaruka, ariko ibi bintu warabisengeye, ndikawusha. Ndatura, kandi yamara kuvuga gutyo ikamimbwira n'ituro nzotanga, ni nkaryo ryari ryatumye nikawusha, ndaguma natinda. Iroroshe nuko umutima uragumura bimpatira. Umunsi umwe ndadesida, mbwira abantu, ndavuga ati nzoja mu gatatu gushima Imana. Mwabayumbe b'Imana muri smart. Igihe cyatambutse za 2007, 8, 10, 11, 12, 13, hari abayumbe bateye isoni kugeza 15. Ariko ubu n'abakozi b'Imana bakomeye, n'abataragiye hanze bakiri hano barakomeye. Kubw'ibyo ndahiguye umuhigo, icyubahiro cy'Imana kisubirire, kubera ko izayumva amasengesho yaba ari amanyantege nke, Imana igasubiza. Imana yaradusubije, Imana yaransubije. Sinzi ko ari uwo twari dufatikanyije uwo mutwaro, ariko ndizera ko abayumbe bonyine bisengeraga icyo gihe bari abantu utogirira icyizere ugereranyijwe n'ukuntu bari basa. Ariko ubu ni mwebwe muri ino. Yesu ahabwa icubahiro. Amen. Yeme dushimira Imana amashi menshi cyane. Imana y'ukuriwe komeza kunyobora urashishe
twicare Urakoze cyane. kakofa asenga imana. Mana turaguhimbaje. Duhimbashe imbaraga zawe zikomeye. Duhimbashe kugira neza kwa bugingo bwacu we. Kutembea na Yesu. Kuongoza safari mazi. Tunyanahizisha. Tabwa nisina yonoshe. Tabwa nisina yonoshe. Kugendana na Yesu. Kuyobora nisina ibi komeyaza yonoshe. Twagombaga kwishima ryawe datamana bugingo bwacu. Duhamagara kugira neza ko datamana ibitangaza byawe. Kugira ngo tubanje kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe n'amaso abari inyota ngo ni umutsima hasi. Ijambo ryawe ngo ni ukuri. Izere guhisha imbaraga n'ubwenge kugira ngo datamana tubashe kukumenya. Kugira ngo datamana tubashe gutahura ubwiza bwawe. Turaguhamagara mugaragara hagurutse Mana agiye kuganira. Duhamagara presence yawe. Duhamagara imbaraga z'isumo byose kugira ngo bipande maze nawe umuvugiremo. Ubugingo bwacu urakoze koza kandi kubugaragara. Mu izina rya tubisenze. Amen. Turabwiriza twembi na Jeshua. Vazila sime. Ngo turabwiriza twembi niko avuze ngo ntangire. Amen. Okay. Murambure Bibiliya agira dusome. Musifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema. Tutamusifu tu aliyetoka juu, mshangilieni Mwokozi mwema we. Kwamba baraka na mvua za mbingu kuithibitisha imeliwa. Magonjwa wapone, vipofu waone, wapate ubatizo wa Roho we. Kwamba baraka na mvua za mbingu kuithibitisha imeliwa. Magonjwa wapone, vipofu waone. Tama. Kwenda papa. Tagarima. Nakula sabe papa.
Sama haleluya. Abatakure bari. Twaba dusigaye ko turasenga kandi ducanira igitaramo, ducanira umurimo wacu n'igiterane. Ariko naneze twashimye Imana. Ariko tumara mwicara. Turavuga ngo ma wagushubaye. Kandi twagitekereje biri wacu ati wa nukuri. Hari Imana kandi twebwe amashimo yacu. Asha uzubekinga haleluya. Niko kantu usigaranye gusa nawe ibindi byumaze kubimenya. Uri docteur ariko haleluya uracyari infirimi. Uzakunda ubekinga haleluya. Sama haleluya. Kongera gutara amaboko tubwire Imana ngo ma kwenda muno muhano tubwire neza uyu muhana muri kino gisaga Imana ikomeze igire neza Imana igneza kino gihugu Imana tubwire neza Imana irinde ubwoko bw'Imana Imana irinde abarundi n'abarundi kazi Imana irinde ibintu zose muri kino gihugu Imana itanga amahoro Imana yerekana Imana se irinde abarundi imipaka irinde ahantu hose kubera ko dutarama Imana irinde kino gisagara irinde amapepo irinde abadayimoni imyambi yose ya Satani yagara muri kino gihugu cy'u Burundi Imana ikigira neza tukubitega niturangiza dusengera igiterane muri cyo gasiga muri turangiza dusengera umurimo wacu wa gatatu Mana zebu arikiterana cyacu kizobakiremera ushaka kizobakirimo amafizi gusa murinde afishi nivo murabona indi vuba cyane itayibwo kandi wagize neza itewe gusa turabashimiye haraberewe banaka wamutse no kwa Mariyamu umuntu kuzurangiza umuntu nyine mwicaye nyine kabashumba Imana bagire neza Imana bakomeza amaboko kandi Imana batwashimye kuntu mwari mwicaye no kuri aho ngaho Imana yagushuba utari wenyine utanga ameza woze ibikombe twashimye Imana mu mutima Imana bikoze Imana yagushuba uri umugabo nubwo wofa uri umugabo ugende tuzobana nawe Imana ikugire neza twakuvuze udahari Imana igumusha ngira umugisha kaje muri Amerika vuba ariko zokugabirika nuko none gucuranga papa curanga twumva curanga shasa tusengere ko ibintu babinga curanga tuge
mushumba Pastor Manege adasenge shimira Imana kubzaba shimira Imana